Shubor nakaslem jong udongsan hima. Riboy New Generation Organization. Diat mo nakaliang juga presiden jo kani kaseng RB NGO full form juga dega Riboy New Generation Organization te nakaliang juga ngiwan kersan pura yai ba arden halor kani keban review ya ka distribution policy namta kani ke jaj ben review jongi te katkum ka team ka bangil abu hani kaseng jongi nadu ka moto juga ka dei revive to survive but ka team ka badon hapo juga ka dei truth speaking, good thinking, but right doing. Te kumta nakaliang jungi ro ngil target ba yaki implement yut nakaliang kaseng jungi ni target ba ngin yele kat bala banwanra ya kata ka kayo kam yo jam henrai kajan oda kumni balai kamla ka sarkar mat penbei no kham kloi menta perkhat la prasngi ba arden isa stom namta ka jai benriu jungi hato kamla mau bersap balai ka sngap jar kumni to perkhat makal kitu ki badon hapo sarkar MDA balai kisah kan tang singir kan no ka kta yaki balai kimla ben sngap mata ben penbei no kham kloi ada kimla ben glek kham kloi nakaliang jungi ka seng ngir ngam bangse ben le da ka ba kham tenge bat ngin rat skmat nyai skmat ya gini jinge jongga temri boy bat jongga jai mudriu khasi jengtia jungi borok boy Iwan naga kada loy lo kudes Jawa student union Iwan hamne ban ai kersan ya iba den yo iba ya kani kai isu kaman kolong ba konsen tam yang lagi semla pulih mare hedok tang yo iba ya kani ka bah kungkam tungjam kolong ka banok siliam leng karpat ya ka sarkar bagade ban simkian no kloy pa ban tembek no ya kani ka kam ka bah kungkam tungjam ban review no ban mai no kat kum ka jing bun pai ho yuro gebok ka jing karpat segiwei ba senyum ha ban khat jenai bahaya gini ban mi no prang hagawai kesur kata ba gin ai ba ti komon hagajing lamu ba arden ban ka kun hun jungu ban kin yai haklunti namar ngkwa ban don cibun kun hun ban yo JAA namar ladai don hagawai ka kun hun kirmen skem kalong ba kalunti kan yai do ka ba jajai don bok ba ngin bu no hajung jung duai hoblei ba ben ngin kwa char ka jung jok Iwan naklen sa jinam siguro pagkali kali kasi ang par baniyo yung wanang ni jaka nang da kasyan ni ramba besim kasi jam na kunda ban yalam me kri pajunguri habre ban kri ka subject to resolution policy dangshen ni yosmo ba mutanis pang ni yosmo ba kadan ka jingkot naklen jongka sarkar donu ramba nakamta ban kentuk agwai ga committee dapat menekani isu naklang jong kaseng small ya kapan kumpau ya kajing movement naklang jong sa ni sarkar ka shim ya initiative nakamta ban don ya kajing kran semut pada cukup por nikmi nanti ba kajing ikran lembajo ni kajing ikran inyo yo uso gotiang uso jong kajing kerma but nira kentu juru nakleng jong kaseng ba ya ki life armut ki emle ri kasibe jongi ba ki dei ban don ya kaju kajingmut ya kaju thong kin klet sipor ya ka lama lagi jong hilang ba include sipor jing snow fair seng jing snow fair political party umtar terter shim yagni ka isu kedegi isu nam ta ka bhagmian jong khun sama jong ri ba e jong badak ju opo ngakwa pan pha koi message gi perlok garu ki bodon angni hari kisibi jong beri nong song snong putri ki bakta angni po slong patumju antape ki NGO ki beri angdi po royals kimdei ban snow to bakla akani ka isu pangi kum ke jat benriu kum ki
kumurang ba dan rishim ya kani ka senjam beriki amdei persya ini but baki kimdei onsko konyo barni dawai da jong hok padam ju por nakwa manong ba don ki emle inalam jong MD government di bala persang ban pentami nakaba giong makani issue ada sensitive issue kabala ban kata ya jing smo perjak brio bring jong kasih baru nakaliang jongi kum get chinam bat kumju nakit parlok garu na try kin smo ya hap ya kum kini tijak statement. I appeal to the people of Garo community, especially the NGOs of the Garo Hills. We are not against you. Please don't turn your big eyes on us, but turn your big eyes on the statement of one of the MLA from Garo Hills. He is the MLA of Rajabala. Lihat semua statement, lihat statement jung MLA Rajabala. Kalau persang banwana ada ketu kejing Jawa. Nomor ketang di parolog guru di musmul tu. Uni uru ulah persang ban kini ya kahok kejong pi kahok kejong. Pada keju kopon ngakwa kon. Last but finally Bala Darman kakloi ban khat. Kejingis boya kejingi kran yesuk. Peace talks ya ki kenuan leno ya ke channel si ke jinge aba nakalian government kan khot ban yakran ban so jingmut bat urang ba jong gaja indri ba aden patkam tami tu ta ke message sa sarkar Hakabedi bergani nakaliang ngajunga nadu kas nam atar kapangila kadangdai kum ada musdan yung isa ajumet dan pusang ban ang iba ladat itoy sa kam kapan kran ni kanika mat isu andre kalian gadung ki nimla bandan tang kaca itu kita kalong ba panhar menta nadu ba job ini nakaliang gadunga nadu ba bi kini isu tentang na kabantay kamar iladay nung ikmat asumpu kamaram sosial jong jelas tentang jong kawi kejak nakaliang gadunga di presiden ngkot ngawer ya paro diperlok dibayar kerjaan menunjuk ini ka election kalakut menen lai tarik mentang kalau dai kapor pangin dai kendro ka chat kendro ka jalla kepala tua kini kisan to ngkot ontang ina kerjaan besar di momen dai kini kerjaan nanti ki political party di badan apa dalam rancangan konstitusi ba ngin sim mekanikum kawin isu bakong santam na kabanta kani ka chat kata ka himla banlen kumbala keren ini presiden akamat nomor iba arji momin ilong ngila manong wadles mo idai nakwe jibru kiwe jibru karo mo mairu kidon la kajong jesio leseng himla ban keren pang jong i rei nakaliang jong iru kum pagba nomor hap ko konstruksi ramrai jengam tengiru ngidawa pagba yau kum baun sutulam ba uncim hi ya ka jing ya imlang ya rangkat ya barak ki nong sang chinong pa bat bikin turu ya ubang kan lang sa juping hapo assembly namta ki kasi ka bentah ka kasi kumu pemelang kerpat ka badon burom ba bu lem kana ka jing kesan na kalian kasi jangki hi kecingwan demi ane ta kalong ba isu pia ya kenika na kenika isu kani kenika isu juga jadi ini sukia lo nata iwan angni ingikleman daga parti ingwan daga jingsu daga simet
ban ai mensim i badan but i penpau ka jing slumu lo play akaba la yalam bat badan mereka di badan na duk kasi ke bastang kaba ila syong hangne na kabanta ka dawba yung kajay ngangit skam ba play hi don dekat kumbawa don dekat tadi yalam ini aduk ka bakul but ngitan pau ka jing slumu na kabanta ki paradok prasnam jong kajak sendriu kapangilaya tu cegani kajaka banwan ai musim na kabanta sing ikot iwer na kabanta jong paro ki jak sendriu kasi ki badan kenika celah kajaki bahkan ni kada dei kapor kaba ngine teli tung kajak sendriu ba ngin yang banipun ne kenika mat ke isu jong kajak sendriu pro kawai kapan kong ini kum ki kun sama jong ka apo kadong ka thang jong ka ranikor konsensi bahau ko sawas kasihul menta ka singi ngwan man ai ka jing kersian ka pura alor kani ka resolution policy issue ka ba isar dan ilawan ra hoat ka indefinite hunger strike ka jong isar dan kelakon hadu nyo prasing kenti menta ni klamsyam lahun ban supetang lagi social media dan kita kadau kapenlong yang i kun samla labangi don kita kamansim ke jingket kli na kamenta kalawai kaban sawan na kita kapenlong yang i banginwan kenikasni man ai ke jingersian ne isar dan ibalawan ra aya kenika isu kabadai hok kabadai ban yale ya keban sawan ya keban sawan bade keba lasai lasisni keban sawan te ke jingsya ngiwan ta sngi ban man ai ke jingkersian ka papura krang ba isar dan inyo ya kanika jingjob ka ba halor kanika resolution policy ka badai hoki ban pentamai no ka kum gi kun samla khasi jantia ka jinggali kalong lada pun yatali menta lanu ken kane kadai ka karuo cabaro ki kun khasi jantia kabri uhenyo trap but lada ka sarkar kam soft yani ka issue kamut yo lesi kan jaya ya isar arden bro agata kapor ngikum ikun sama ngin penjelan ya ka jingeki lagalong hagono kono karukom kabakadu ngan chu kerpat ya baro ki kun sama ki bawan ki bomiwan akan kasih ba ngimbu ke jing kerpat menduai nak benta isar arden kenang ba inyo ya kamet ka pakoi bakia ban ngindwai ru baga government kan solve kenik issue bat kan le no mardor halor kenika hakabay dai bat ka resolution policy ajing sya ka napo kaliang jong ka voice of the people party ranikor constituency aga jing alam jong i samla overlin hagajing sya kum bangilai haki singi baladep kilale bat ra ka plakat ha angti haying jong i sar MLA jong i hang ti hamolai bat hadu mantang ngklem syam layu i ya isar pius marwen iban penpaw ya kita jingkersian iban keren ai halor kan ka issue te haba ngiyo i ya ka manifesto jong ka UDP aka poin ka ba arne balai ngiyo i ba kin review ya kan ka resolution policy kin pentamai no ya ka bat baro hi ki issue bag ngai i haki kan ka manifesto jong ka UDP Henry hadu manta we didn't see nothing and all the problems that the Khasi we face they didn't do anything kadau kapelong yang samla bangin lektur hang thi ha jing jogi bat hadu manta claim show India claim sam lai kanu kadak kabai pius jongi i MLA jongi pius marwin claim sem la penpau nuan nagaseng USM Eastern Hill district nakaliang jongi kum kaseng USM Eastern Hill district aga jing alam jonga kum presiden ba prosen lisensan wan hangni banai ka jinggersan papura ya gani ka jing yaki alor ka reservation policy ba lalam mat da u ba arden balong ru presiden jong ka WPP da ka ba ula IT bansatkan lem da putpor ni kata ka indefinite hunger strike ka ba lalong menta haduk prasni nagaliang jongi mungkaseng
lada ka sorkar kam priang kani kam sengap ya kani gajing ki jongi ni dawa bangin ni yami kani ban kersan ya kani gajing ki balam mat oba arden ba bangin yaki pat mini sem tat haba do Benajo. hado bandajo Kulo sibun.